Today FM is #1 here in Singatoka. We love Today FM in Lambasa. It rocks! My favorite station in Nandi is Today FM. Listening to Today FM. Today FM rocks in Subang. Lotto kasi di love today's kid music. I love Today FM because they play all my songs. We love Today FM at Vuniva Lambasa. Yeah, it rocks! I love Today FM because it rocks. Today's hit music on Today FM. Nisambula sekongono bakaleleka ni nonda itukutuku. Sana soleti ko ni mataka na noni bola ni bakadengo Arthur Singh mena noni tutu bakabuni bola ni General Workers Union. Eke ni mbalimbalo ya ni sana ngai rawa mena vingati na vindingi ni ambakiongo. Bakarita ko Singh ni sana kita tiko lamana mena lewena indoni songo-songo bakapolitiki. Ena ngauna sana sulia kina na noni bola ni mataka sana ngai kaidi bakatalinga kina na songo-songo bakapolitiki ena lewena tiko. Register indai kin naval ni bola ni vending dingi na songo baka tutu taki na Fiji United Freedom Party. Ya bakarita katalingan na songo baka tutu taki ongo ni Sarawata na $5 na seni lavaki kasa umarawa na $5 ka $5 membalata ni sau ni kena register. Presidente tigo ni songo ongo Jagath Karunaratne ka se doko tigo na lawe na ngonongo na buku ni nona bita kena bolai sona bosa ni beba kadadani. Ese tiko nga na mata vile waya na ngonongo na kisi ni Jagath. Elaurai ni buda bakalebu na batindra na ngone, ese tiko na nonramba kinbula manatini kalima kinatini kadiwa. Ngone tukutuko wandi taka na buni wai ni mbati mano atawakebo, ena korni buli mena kasi ndendai, ena kena sungoti tiko na madha wandua ni National Oral Health Week. Rangarabi wale na ngone na korni bulengo katuko na buni wai tawakebo ni siang ni dondono mena tauri waka mamanda na tikinongo. Menamba ki 5 kinamba ki 1 kaya ni 8.8 na pasende ni ngone pakadadani na batinra katoka na 2.8 na pasende vira toka na nonramba kinimbula mena tinika 5 kinatinika diwa. Na madondongo ni National Oral Health Week bakarutaki membelata na nonraba kaya ngata kinangone ena kenangarau ni katango maki na batinra. Kinangito sianga ni raw na tombe toka kina na team ni Nandi ena buku ni soto ni Vodafone Fiji Fact. Ena kena taboy de nambongi na soto ngo ena urai ni team ni Nandi ena sotaba tiga na team ni Suva na bua kelo toka ena tombo nambarua. Ya ena tombo nambandua toka mekina na mata team ni Rewa Mba Lambasa kinandrunga. Eseliana kamba ni na Vodafone bitu sanga bulka 5 na $1 kini songo ni soka na nonda bonua ena buku ni gitongo. Ena didi bakitiko na loma ni Dios sanga bula miniti na bingito so. Ni matai ni wabuki ni soto ni Vodafone Fiji Fact ena tege butaki ni karo sanga bula ni singa ni bula mengo ena rara na ratu dhakambo pak meno sorry. Na semifinala kena finala na baka veritiko ni karo sanga bula kawalu kene karo sanga bula kadio ni singa ni bula watanga katumai. Mai dhabe keri na bakaleleka ni nonda itukutuku ni baka vengu binaka. Na Mbula FM rake tale taki. Gonga Lambasa, Mbula FM, nambando na sere. Ndo tali taka na borong na Mbula FM. Nambando na sere su. Kau buat tiga geraki, au nreba tiga ni stima, au ndau tali taka na borong na Mbula. Bola bina Fiji, Mbula FM, nambando na Singatoka. Bola bina era roga, Mbula FM nambando tikonga. Bula! Bula FM, nambando na sere.